Maga rotan rana atau nak kena las alhawan isu pun maga ir model las maka dia nabita ciri-ciri yang kedua hubbu dunia ya kumala dari napuji tawilino wa karahiyatul akhirah na cacai akhirah ya natunakan na lasa alhawan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Salatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senina tama-tama labikum kai hadire nrengai sila sulama labikum kai hadire. Syukur maraja ki boleh rezi raja kuasa na puang Allah Ta'ala sebab pada kaki nawiring adi singa nawiri toki apa tirong ina dua masalah apa tirongi si ba adi singa ngi iya napa masih na puang Allah Ta'ala kami nama raja. Apa itu ko may loy ringki pa masina pong Allah Ta'ala. Iko may ringking ringki sit diwi tu pa masina pong Allah Ta'ala ko na ringi tawi apa tirong. Ringki dua yaitu pa masina pong Allah Ta'ala iko na ringi adi singa. Jadi kong kani apa tirong si bawa adi singa ngi ay syukur maraja ki. Iko si bawa ni adi singangi apa tirong si bawa adi singangi mau palada magi wakada mau palada ki apa iko di nasyangkang biasa nulle maka da kaya salah cik di tu macilaka. Ya kong katau iwiring adi singang na dene wiring apa tirong imig madisi watak kalina madisi tubunna madi pokona tetapi digagai apa tirongi agang kana digagai pa pengajian dene law masigi dene pigo ipasuro na pung Allah Ta'ala. Madisi watakal ya, tetapi lino bawa mataru-taru. Ya loda nga manitaw mapaki ni wiring apatirong. Tapi ang kato tahu, iwiring apatirong, tetapi dene wiring adisingang, macin na kasi maraja patujun na law si babay di maabirjama ako masigi, tetapi dene wiring adisingang ko pung Allah Ta'ala. Tapi syukur kiri ang kedua boleh. Iwireto ni apa tirong, iwireto ni adisingang, ito narode na paya ji lorang tungka tumasang pajasu buko to kunu. Maka Allahumma hdina fi man hadat puang. Tawiring apa tirong puang pada tau pure tawiring apa tirong wa afina fi man apait. Tawireto ka adisingang pada tau pure tawiring adisingang. Iyero kukuno itawe tapalingang ipala lima tatakada aming. Iyero itilauro susu. Apa tirongi si bawa adi singang.
Iko na wiringi pungalata lapatiro di na wiringi adising icoba mi itu. Yuji biasa berkata. Tapi aja na tanah podo. Aja na ni wiring adising di na wiringi apatirong di nagaga pada arugya. Na'udzubillahi min dzalik. Tama-tama lebih ko sila surah lebih ko kehadire. Dan dia lupa itu masalah wana tu mapa salama ari lima lebih Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawaitan rapapuji uku Nabi ta. Apa itu kong kemala dai puji, dia napa aja ngerang, dia napa aja rampe. Ipuji tu baineta, ipuji lakaita. Turi ngerat tu sun. Turi rampe sun ni. Nasaba ipuji. Maka turu ko Nabi ta ipuji, dia napa aja ngerang, dia napa aja rampe, kendro ngerang, kendro rampe, okoi salawat. Itu masalah. Iko ipuji ni Nabi ta, tu ngerang ni tu ni rampe ni. Angka garansin na. Iko lakai ta ipuji baine ta ipuji dega garansin na maka datama ki suruga. Diga. Iko anak ta ipuji dega garansin na maka datama ki suruga kumala da puji anak tadi. Tetapi iko Nabi ta ipuji angka garansin Nabi ta maka Nabi ta man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi puji ka si bawa ka matu ku suruga. Ya tapi tingara nabita, tapi terampi nabita, insyaallah. Aja tabata-bata. Si bawa ki nabita ku suruh. Sini natam sila kong kehadir. Rilana Yesu buewe angka masalah para lu ipetai bahas. Angka si di riwayat rampe. Kadang-kadang kasih di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tudah kita kajen. Irwatuna Nabi tudah tak kajen. Si bawa sahabat na tudah Nabi tak kajen saman iri tang kana pikiri mawar. Na irwatu diga gato sahabat matarumi ada Nabi maka aga saro. Nanawa-nawa Nabi ta persoalan mawar. Si taitami. Siko samana siko dekode. Kada magi Nabi ta. Magi. Tetapi dia namita purana yero. Si taitang sahabat si tanga-tanga sahabat mate Nabi ta makada. Kasih di waktu matu. Angkala sapuli. Ye koyor la setuju umatku. Ye normal kala ada waktu tauran. Lasagor, lika apa makrai corona nak apa? Tania corona. Tania. Jadi itu nama lah dan itu Nabi tahu kan nak corona. Malah itu saya tu kotako angkat tahu nasabari mati na corona. Tanda-tanda tahu husnul khotimah. Kasih diri riwayat rampe itu maka dah ya kupolai iro malap bangiro penyakit lasero. Natako angka tahu na tujuh rola ser. Na iro nali sudah dipamasin pengalatal ciri-ciri husnul khotimah. Tahu na capuri dece. Magi na ciri-ciri na capuri dece na sabah angka hadisan Nabi ta makada ia konakan na kilasa. Agasan ikonakan na kilasa bisa idose. Maka malang ka hadis uruntu makada ia kong tahu masamang siaso masamang ilolo idosana 10 tahun. Tapi yang tanya korne malah ada tahu Nabi terasa. Makutana iro sahabat kade suruh pungalata la saagar. Maka Nabi ta'asan iro la al-hawan. Al-hawan. Dia pernah sahabat hang sahabat maka dah. Magarotan ratan rana tahu nak iro la al-hawan suruh pung maga iro model la maka Nabi ta ciri-ciri yang kedua. Hubbu dunia ya kumala dan ina puji tawilino wa karahiyatul akhirah na cacai akhirat ya natunakan na
lasa al-hawan. Jadi jamaah yang saya muliakan, jadi iya na lasa maka lah dan atau nabi tu kena tuju umat na, iya kong kau umat nabi ta malah dak na puji lino na cecai akhir. Pikir elita. Irana-rana sama dece maka dak tu karena kena. Yang mudah-mudah adik tu. Apa ami kata tahu bapak-bapak dan ibu-ibu. Samanai rita na tuju lah saya. Ikong kata jemang di cerialin menina pikiriki. Na dia na pikiriki di cina ko tahu tanda-tanda. Apa dua talu tahu nak kena jelas saya. Kaya contoh na. Engkau di hak desa urun tu. Samana nabi ta engkau pada angkang ya sang Abu Jahina. Pada angkang lupo iro Abu Jahina. Iro carana Abu Jahina dangkang. Carana Abu Jahina dangkang dua literik na. Ia ku mangaliwi Abu Jahina literik lopona nasorongan. Ia ku balu ni Abu Jahina rumah tu jadi angka literik na melopo angka literik na bicu jadi ia ku irite sepintas selalu pada tapi ia ro literik bicu ero ia panai paki makol aku mi paki mak balu tapi aku mi mengali dia nak kada pokoknya aku mi mengelibar nak lawat literik lopo na sorong ia ku mak balu ni matu literik bicu na paki. Iya, maka betul cara Abu Jahina dangkangi, iya na sabari na paturungi punga Allah Ta'ala ya adil na kurangi, wailul lil mutaffifin, acilakan na punai padangkangi, alladzina idza qtalu ala nas yastaupun, ikong katau dangkang kurangi sanolai. Sina tamu surah kong hadiri, itu cara Nabi tak dangkang, Nabi tak kok dangkangi, na pasala iya robaran na masalah si ba makasingi na pade na papada alina na pana pudato makre iya baraku suku iya baraku kecacana iya suku seko alina iya kecacana seko alina ya apa tahu maka ko si sama balu iya pasigari iya masalah si ba makasingi sisa itu nak kumana iya ko nabita me bitiru cara dangka mako. Ina ro Abu Jahina ro makor batin nak dangkang. Nak kurangi sak nolak. Ia tahu kita situasi makoko. Ia kepada haji wita. Ko mati mbak gabai. Dia pejana makan jat mutun tak pernah potok sekian. Si ratu si rapulona. Dia pernah makan jat tatun ada cing. Ia kau kebiasa pikuk mapaki pak istighfar. Paringerangi mi. Na cacalak da agama tai. Ia nama pake mapoji lino na cacai akhir apa sinin na tumatu tau purai bango menuntu mana ngoko sori mondri. Iya pertama. Jadi pada angkange biasa nakan lasa al-hawan. Agepi. Pak darah si bapak kelungi tak dampang ika. Itu biasa mako biasa engkau runtu. Biasa engkau tahu runtu iya. Magala mapelitik pala. Magala mapelitik pala. Magala matar pitau kokoi galungi. Yang kata hadisa Nabi tatuje. Maka dia Nabi tak nigi mali tanana te si jakka o malak nama to ko sorimundi na punga Allah Taala ipotanre kita na pitulapi. Si jakka apa maga ko tasidi hito tanana te yala. Biasa tong katau makar-kar ko pengadilan. Pakai pasal KUHP agero kasih uang habis perkara. Ini biasa masuk, iya na masuk ya laknatullah ala rashi wal murtashi. Ilana aku pungala Taala tau masuk si batai sugo. Gambaran kan tau mapuji mana ngukolinor na cece akhir. Pertanggungjawaban rupa engkau ketemu ko alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya?
Iko kumatu dia nagagayasang isubo pita ma. Niya. Yang kataw dan mapojo kolino na cecay. Padar enaro si bapak dulu. Dan naporo aja na iruntuh mapake si. Kaya kapi termasuk iko itahang iha na tahu yoko orang parata. Apa angkat tuh hak na tahu yoko gagata. Inor na rampe na puang alatar na kurang bali makna wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Rilalan na waram paramu engka hak na tahu. Kaya hak na tahu iko na waji kiki sakka na denai pasu sakka ta hak na tahu itahan. Iko itahang hak na tahu na tuntu manang imatu iro tahu punai hak. Iko na waji kiki sakka. Contoh pura ki mak galung angka sakka na agalungangi. Ia sakka na agalungangi tungkak pura ki mak peringala na todupa ase 650 kilogram bersih wajib pasu sakka na 5%. Ia kode na berengiro 5% hak na tahu itahan. Niga angka arua golongan rilalan na akurangi tuntuk. Arua golongan. Kaya gayaro innama sadaqatu lil fuqara. Itu sakai untuk fakir. Wal masakin untuk miskin. Wal amilina alaiha. Tau mursu iya sakai. Wal muallafati qulubuhum. Tau baru-baru tamasallang. Wa fir riqab ateh. Wal gharimin tau makin rang denu lain pajain renna. Wa fi sabilillah rilalna mursu agamana pungalata la wa ibnus sabil anak malalange. Iwe arua golonga tuntuk imato ko sorimonre iko tatahang isakka. Iko mampu akiro laitahan iro. Tapi syukur ki alhamdulillah. Saya pantau. Saya banyak membaca berita, melihat YouTube. Subuh berkah yang dilaksanakan di TT Haji setiap Jumat. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu, para li pasilengan agaya sesak agaya ngimpa. Impak tak kama mega sakka tak salah. Sunnah petuju wajib salah. Apa itu sakka ireking. Ireke jo poletan apa ipasu persentasen. Termasuk ibu-ibu angkama hapunai ulawang 25 gerang, si tahun nita boleh, dia terpasui sakka na 2,5%. Kahak na tahu itu tetah. Kada angka biasa lalong kau boleh ulawas di kilo. Angka kubasnas. Kau boleh ulawas di kilo lawa masak kau kubasnas. Siaga na sakka na ero si di kilo ulawa. Angka. Di kilo lawan bayangkan ikan jadi ini iro sakka iro lai reke jo polengi napa ireke waram parata napa pasu sakka na iro sakka iro tapi ia ko impa de na ireke candi ngati ini mani bawa angka di ta 100 sabu melo ki pasu 50 sabu impa. Atau iro siratu sabu tak beri mana impa. Tapi iya ko iro sakka iro angka perhitungan. Maki ga mega wita ka gajala mapakuru maki ga tu boy maka basa mak beri. Maka basa. Tetapi desa maka da sakka gajero impa. Sini tamu serasa. Jadi mamagi-magi pungala ta'ala napabelai ki polir lase mapuji okulino na icacair. Iya kotako angkai virus na ibolai kira-kira kemana aja itu virus na ibolai cedek togi mega togi takuragaiwi taburaiwi aga pak burana tapi gaiwi maringarrangu ku pungala ta'ala. Inor na rampi pungalata dan akurai makada
Ya ayyuhalladzina amanu esina tamatape la tulhikum amwalukum aja lalo napi kalian le waram peramu wala auladukum an dzikrillah aja to napi kalian le wiji-wijamu mari ngerari pung Allah taala wa may yaf'al dzalika fa ulaika mul khasirun nigi tau mapakur kedona iya na tau rogilada yiko meya la mafhum mukhalafana yero aya ero yiko ciaki rogi tapi gaiwi paringan rata tapi gaiwi sikiri to ku puang Allah taala. Insyaallah iku makasing sikiri makasing paringan rai ku puang Allah taala itu tanda-tanda itu marapek ku puang Allah taala. Inarna rampi puang Allah taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadis makan Nabi ta ihfazillah ya fazuka. Iku melo kona jaga puang Allah taala jaga itu puang Allah taala. Aga katana iroi ina jaga ipung Allah taala iko tingerang ipung Allah taala itu tu waktu ningerang ipung Allah taala nerna kara pung Allah taala Quran fadkuruni azkurkum ingaraka wingaratu akatana iroyae si tambus tu paringaranna ate si ba paringaranna puangi iko melo ki mita ke gawat ningerang ipung Allah taala tingerang ipung Allah taala ibarat maka kau tetek 5 liwat 15 menit tingerang ipung Allah taala tetek 5 15 menit ningeratok ipung Allah taala apa si tembus itu paringan rata si bapa paringan ipung Allah taala ini cara untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala itu IPG mengerang tanda-tanda papuji itu iru kupung Allah taala iku ipuji pung Allah taala teringarra pung Allah taala pada ku ipuji nabi to ingarra nabi ta pada tuku marepa irampe nabi ta tandra papuji marepa irampe pung Allah taala tandra papuji ta ku pung Allah taala ini riasa bahasa cinta jadi itu tanda-tanda tanda-tanda cinta itu cinta kepada Allah cinta kepada Rasul itu dari irampe dari ingarang maka sisina tamu sudah salah kong kai hadir apa itu malaikat aga nasabari nasuju mapa keraja kor Adam nasaba iru pangulut Nabi Adam alaihissalam iru taulinui Adam si bawa anak apona iwirimeti pangka ku puang Allah taala mancaji khalifah aga yasa khalifah patulah jadi patulana pun Allah taala kulino idi na taulino suju i malaika ema pakaraja na sebab magai wa 'allama adam al asma'a kullaha pura ipak guru Nabi Adam uku pun Allah taala sininna asang-asanna kigana katero asang-asanna asang-asana puang Allah taala asira pulon asira asana puang Allah taala tu rilan aku rangi sifat na puang Allah taala yak puragai wiro asira pulon asira sifat na sifat contoh sifat na puang Ar-Rahman Ar-Rahim maha pengasih maha penyayang maraja makamasi nama seru acan iya koye boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita kepada manusia. Untuk mencapai itu supaya paham ngiro puang Allah Ta'ala perlu angka wirid-wirid. Wirid paling bagus itu Asmaul Husna. Ia di angka on rota. Angka wirid maka siladang ibaca. Pak Imam kokoi sama fitnah. Iko may fitnah tahu magampala ada. Sebab sama fitnah. Iko melo kinalirungi pungala ta'ala. Apakala biki pungala ta'ala. Natutu iru pungala ta'ala kalamahatta. Angka wir yang makasila ada ibaca. Idi tahu angka on rota. Angka jabatata angka. Agero ya Aziz ya Ghaffar. Makasih ko ibaca ye. Kami Andriawana tak bikasiratu sesusiwan ya Aziz ya Ghaffar. Iko melo kinawiring asalamaka pungala ta'ala. Kawiri na Pak Guru Anga Andre Guru ta Profesor Dr. Nasaruddin Umar baca bismillahirrahmanirrahim tungka pura ki masa penjasu akasiratu 50
Ini wirid kita lakukan secara rutin. Aga dasar nair angka mato dalil pak itu nabitta angka wiridna. Angka tu bacaan rutin na nabitta supaya ir nabitta terima rabbi ku pungala taala. Aga wirid na nabitta salah si dinan kana rampil na hadis maka layur nabitta lalana sisiwanni denangka na deni lawak dampa nabitta ku pungala taala akasiratu. Kami nan riawana akasiratu sisiwanni. Asawanir nabi tu terima lawak dampa ku pungala taala tak bikasiratu kami nan riawana. Itanain yo ko Aisyah maka desur na pungala taala. Na deje tu gaga dosa taidi. Maga manehar na terima lawak dampa ku pungala taala. Maka de nabi Aisyah matana ka ku pungala taala. De panasabandi pakasiwa ku pungala taala si bawa pedecenna pamasina pungala taala ko ya. Iya narona sabari. Nasaba de ulai papada padai pape mana pungala taala ku ya si bawa pakasiwa ku loko alina inor nasabari na de upaja milo wa dampang asusion ku pungala taala kami nan riawana akasirat. Jadi banyak bacaan-bacaan yang bisa kita jadikan. Termasuk ia Aziz ya Ghaffar. Ia kotomatun tu pak disengeng. Ia rawirid para lu na pakoli-koling. Ya Alim, Ya Aziz, Ya Alim. Ia kotomatun tu pak disengeng. Ya Aziz, Ya Alim. Aziz itu maha memuliakan. Alim itu maha mengetahui. Ia kota patun tu padi sengengi, iro pasti kule, iro wirid para lu na pegi baca soni. Ya Aziz ya Alim, sare komengi natori ingarang ko pungala taala de na pa tambai pa di sengena, gangkana sabab pa di sengena, wadingi ipakala biuku pada padan dari pancaji, labi ipakala biuku pungala taala. Ini Bapak, kita perlu memperbanyak membaca wirid. Jadi dia sange wirid bacaan yang kita baca secara konsisten, istiqomah setiap hari. Ia ko sikiri waktu-waktu na ibaca. Degaga aturanna. Kiga waktu na ingat ibaca sih kiga. Tetapi ia sange wirid bacaan yang kita baca rutin setiap hari dan Rasulullah mengamalkan hal-hal seperti itu dalam kehidupannya. Ini tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu. Sini teman sudah lakukan. Dengan banyak bersikir, banyak berwirid kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yaro atita napabelai pungala taala polir dini rasa alhawan malada mapu yukulino na cecai sebab magai yaro lasero okko mimati ati monro okko ati monro na ye ati yaro lasero ye kodene na yakasa na ibolo si bawa sikiri na ibisai si bawa sikiri si bawirid wadingi monro mak batu, monro mandara daging, iku monro di mandara daging, maksud sani tawe, iweret panghaja, boleh daripada padan dari pancaji, maksud sani maringara lari pungalata. Sini datang sudah lakukan kaya saya kira inilah yang perlu saya sampaikan. Jadi sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama membersihkan hati dengan memperbanyak berzikir, memperbanyak wirid kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita jauh dari penyakit yang namanya al-hawan malak dai mapu yukulino na cecahira. Iya ko dena na malak dai puji lino na malak dan na puji akhira tanda-tanda na itu makada na wiringi pungala taala patra insyaallah iya ko mataru-taru itu aja na tabata-bata idi na tahu puji na pungala taala insyaallah kita ini termasuk calon-calon orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah tidak hanya di dunia tapi lebih-lebih di akhirat. Mudah-mudahan kita semua menggapai hal itu. Demikian, ikon kadaku tapa salah terpernya dampeng, iko tuju insyaallah puang alatal temeling epatirong, iko tak salah ya non tak salah sebagai manusia biasa. Olehnya itu melalui kesempatan ini sebelum saya meninggalkan mimbar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.